Sanibonani babukela emakhaya, igama lami Akhona wakamtshaka, ngiphuma ngaphansi kwe-Healing Hearts. Namhlanje siniphathele isitori esijule ngempela. So kunobhuti usibhalelile namhlanje wasecela ukuthi cela simphostele le story noma simenzele sona le story cause akazukwazi ukuvela yena ngenxa yokuthi akafuni abantu bambone. So ubhuti lo uthi unenkinga kasisi wakhe, usisi wakhe ufuna ukulala naye imihla namalanga ngesinxa sokuthi wamfica enza indlwabe. So uma imfica enza lokho athathe ividiyo. Manje usisi wakhe mihla namalanga uyamthreatenisha ufuna alale naye ngoba uthi uma ngabe engalali naye uzoyifaka ku-inthanethi le vidiyo yabo izwe lonke. So uthi uyakwenza ngoba ubalekela ihlazo. Manje uthi ngisho kufike intombi yakhe, usisi lo uba nesikhwele amtshela ukuthi akatshele intombi yakhe ihambe, otherwise uzomu-expose. So ubhuti lo uthi usenenzondo nosisi wakhe, usekacabange ngisho ukumbulala, usekacabange nje okuningi. So babukela emakhaya, uthe simcelele sicele ama-advice kumina ukuthi mhlampe okuphi angakwenza ukuthi aphume kulokhu ngoba uzogcina esethatha isinqumo angagcina ezisola ngaso. Sithe-ke Nkosi yami asenze le vidiyo, sinethemba lokuthi ababukela emakhaya kukhona abazositshela kona, abazosibonisa ngakho ukuze ubhuti angagcina sesenza okubhekile eceleni. Siyabonga, sizohlangana kusasa futhi.